mayap asisilimpo kaya kayungan, pakiabetala po king kaya katang banalamiso, ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan, Elmer M. Beng Domingo, king karelong 37th wedding anniversary, Willie and Marie Gozon, king karelang 32nd wedding anniversary, Helen Kyok and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Chona Malgapu, Pong Ibanez, Mark Henson, Vicky Basilio, Elmer Domingo, para king personal kayadwanan, Kailaw family, Luisa Tulio, Nestor and Linda Bentanilla and family, Phil and Janet Castro and family, Teresita Gonzalez, Bernie and Baby Henson and family, Bobby and Saray Camelo and family, Emelita Slip, para king kayadwanan, Malagwang Kapaldanan, Ferdinand Angeles, Carmelita Olalia, Adeline and Sofia Maria Teres Macalino, Chodora Danganan, Patricia Denise and Patrick Ivan Torres, Leonardo Punsalan, Orlando Dungka, Ariel Atienza, Ronald Sason, Noel Torno, Dexter Garcia, Alegria Felix and Patrick David Torres, Alfredo Rosario Torres, Nestor Macalino, Julian Miguel Macalino, Datu Lagman, Donaldo Beray, Tina Baul, Mayralyn Sunglaw, Conching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalan hanggang kapainawan, ding kapatatang mayang unabie, Edilberto Pineda Sr., Ponciano Nunez, Dan Reyes, Rita Camaya, Ray Cabanilla, Ernesto Godoy Silva, Ricardo Lino, Teresita Pineda, Ana Marie Paraan, Elijah Gozon, Christine Dominguez, Antonio Agapor, Aileen Canasa Sison, Honorio Pineda David, Roberto Gozon, Remedios Lino, Estela Iglesias, Gloria Banal, at din sa Blancaladua king Purgatorio. Mario Mercado, Carlos Kyok, Julieta Kyok. Talakad tamo po, kantay dalita pamuklan. Iyaing panahon, iyaing karampatan, imbalaya bumibalik yalog keka, at ang Kristong kekang anak miyubog na. King Legyon ng igpampo ng anak,
poning balal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya kaanting mo rin. maya pa sisilimpu kay kongan. Maya pasisilim po kamo. Idaon talang misang iti king kaya katang kapasalamatan, di kaya katang intensyon, di kaya katang panalangin. Isipan tala naman puret ang pengakuan ng tampangadi o makipangadi kaya katamo, lalo na rin masakit at ating masipit pa mangailangan. Karing panahon may kasalata mo, karing panahon mas masikanin pa magduda tamo. Lalo na king relasyon ta kin Diyos at kimbalang meto. Ing grasya ning kapatawaran ng Diyos, pasik na nga na sana, ing kaya katang pamanalig at kasalpantayanan kin Diyos, king sarili tamo at kimbalang meto. Itangan po, magkumpisal Magkumpisal ko, ko king Diyos sa mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, aman, wat dapat, at may luwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, paring sablang anghel pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. ing Diyos, ang mayupayang totoo, pakaluluan na katamo, at ing pangapatao daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, baligdan mo kami at pakiramdaman din kaya kaming panalangin. Kapamilataning maya padapat at tuturo mo, sa upan mo kaya sanang sumupil karing kaya kaming katawan at magbayo pilubluban at kaisipan. Iti aduan me kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibi at magari kang bemo ning banal Espiritu, meto mo king panga Dios, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibot, kilibro ning Honas. Migsali tayong pasibayo ing Ginoo kang Honas. Ngana. Honas, munta ka king Nineve, ing mayupayang syudad, at sabyan mo karing tao karin, ing mensaheng binya ko kaya ka. Inya may mintuyo king Ginoo i Honas, at mintayan ni Neve, ing syudad, king dagul na, mangailangan at lungaldo, para lakaran. Uli na ning maragulyo, melaos na miglakad, kilub ning syudad. Kay bat na miglakad, metong aldo, migsalita yung masikan. Kilub ding 40 aldo, malasakya ing Nineve. Meniwala la, ring memalen na ning Nineve, king mensahe ning Diyos. Inya, pikayari ro, king balang metong, magumpisala, king peka maragul, hanggang king malating dili. Misulod lang imalan, amagaspang, bani pakit da, king sini sila, king depat dang pamikasala. Inya nga balita na ningari ni Nineve iti. Tinalakadya iba't king trono na. Likas ning balabal na. Misulod yang imalan ang magaspang. At linuklokya king abu. Pepalwalyang metong akapabalwan. Karing memalena ning Nineve. Ngana. Iti kautusan niyang iba't kingari at karing pamuntok na. Alang mamangan metong man kaya kayo. Makabawal ka rin sablang tao, baka, at tupa, imanganla at minum. Sukat lang misulod imalan ang magaspang, ding sablang tao at animal.
Sukat yang manalangin taimtim, ing balang metong king Diyos. At sukat ng gulutan, ingugali ng emayap, at ewustong daraptan na. Mapalyaring alilan na ning Diyos, imbantano. Mapalyaring ene mimwakya katamo, at ene etamo malaus mate. Ikit na ning Diyos, ing depatan daring tao. Ikit na king likwanda na, ing dapat dang emayap. Inya, binayo na ning Diyos, imbantana, at ena na belaus, ing sinabi ng parusan nala. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po, impusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos, kapilanman, emetangyan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos, kapilanman, emetanggian. O Diyos ko, malunos ka kanako, ulining alang kupas alugod mo, ulining maragul mong pakalulo, wasan mo ring kasalanan ko, wasan mo ing sablang kakong dewakan, at linisan mo sabla kong kasalanan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos, kapilanman, emetanggian. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, lalako kanako, Espiritu mong banal. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos, kapilanman, emetanggian. Labori ring sakripisyo, nung ali, keka, kakulang iyampang, ni emo katulan, ayin adurulukan. Ingayin ko, o Diyos ko, mamuyang niya Espiritu, ing pusong sisisi, at magpakumbaba, kapilanman, emetangyan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos, kapilanman, emetanggian. Talakad tamo po ngeni ban parangalan, ing mayap abalita. O amano ning Diyos, ligaya ka, ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Eko katutula ing kamatayan ning tao marok, nga naning Ginoo. None matutula ko king pamagbalik na loob, king pamanuman king ugali na, bang magkamit yang biye. Kaya ka, o Ama, nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka ang timorin. pamamasa kay may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya ka, o Ginoo. Nga ng Jesus kabang pipulungan dering dakalataw, karawak da rin tao king panahon na ite, manintun lang milagro, dapat talang miyabiya karela, subali mo ing milagro ng Honas, nung makananong meging yang tanda, Jonas karing tao Ninive, makanya naman maging tanda ing anak ning tao, para karing taong king kasalukuyan. King Aldon ng pamanukom, talakad laring reyna na ning mauli, at pamarsalanan dala rin tao king panahon na iti. Puling meni batya, king kasulok-sulukan ning yato, bang makiramdam, king kabias na ng Solomon. Dapat may gityang epalak kang Solomon, ingat tsuketi. King Aldonim pamanukom ding tao Ninive, talakadla at parsalanan dala rin tao, ikayo, uling inyang dimdam niya
menaral Leonas, ginulutla king karelang kasalanan. At sasabihan ko kay kayo, antikaniti, may gityang palak kang Honas, ingat tsuketi. Kapatat, ing may pabalita, ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. King lagyon ng igpang paning anak, paning Espiritu. Amen. Potang alatang tanda. When no sign is given. Siyempre, we want to be sure. Burita makasiguro tamo. We have to have stability and assurance. We want signs. Dinan mo kung tanda. Baka nita tutuping manalig ko at maniwala. Signs are making people comfortable, assured, and stable. It creates an anchor to our daily life. Ako po yung misa tamong balang aldoldo alas 6. Manibat po niyan tang pandemya, aldoldo na pong magmisa alas 6. Ita pong alas 6 sa misa, it's my anchor to my whole day. Yang panayang kong pagsadyan ng misa ko. Ang gyaning kay maminyag kong abak, mangasal kong gat panapon. Neng kay maglanya ko naman, mapinsan-misan. Pero itang alas 6, pumama ko yung migatang misa. It is an anchor to my daily life that creates stability, certainty, and it assures to keep my day at bay. A sign, kasiguraduan. Anyapin po rin taong ngeni, burida, at intang kasiguraduan, ing bukas kalupanening ngeni. Na sana bukas atin ko namang misang alas 6 at makakabit na po ka rin schedule ko. Makasigurado ka, tandaya, na yung biyeta mo masaleseya. Nanyanin kayo po, bigla kong magmisa keti, mga nervyusan kayo. Either may sakit ko, may sakit siya mako, o neng kay, kutangda ko nung nang milyari. Because when we are going outside our regular life, we feel uncomfortable. Anyapin po itang kasiguraduan, yan kaya katamong panibataning kapayapan. Nya mag-aral tamo, we are educated because we want to know the answer. Potangkot nanda ka, balo mo yung pakibat mo. Potang emo balo, panintunan me at pakibaluan me. We are educated to be sure, to know the answer, to have answers. Anyapin po kareng problema tamo, ang timo ng pandemya ngayon. Dakala kuro-kuro nung nampanulo kayong pandemya ngayon. Ating payasok, ating miyaliwang bulong, gamitan tamo, ating sabyan na minum kang mapalindanong, mamikiyasin, but still, the more reliable is the scientific sign, the science-based evidence. Potang sigurado ka o hindi talaga ing tanda nakamag-nervyos daratang na yung bakuna. Hanggang ka rin bakuna, mamilita pa na nung burita mo. Bakit? At tinakang bakuna, mamili ka pa ng brand. Pakasigurado ka. Anya po ta naman kayong opisina, tikong plano, magplano kayo to make sure balo din gagawin dareng magobra nung arkitekto ka, nung engineer ka. Paplat mo na yung gagawin da yaldoldo. Kasi balo mo nung nanggawan dang yangala ka. These are signs of stability. We don't like uncertainties or instability or the unknown. Et haburita, balo nang malyari.
Tatakot ka kanita. How about when there are no signs? When we do not know? Or when we really do not know and we do not have the answers? Ningkay, nakasakit ito. Pota nga nakakasigurado kay MBM mo, pero ningkay ating daratang MBM mo, alang kasiguraduan. Halimbawa, den akong halimbawa, deng magobra kayong bangko. Nung manutang ka kayong bangko, dakalya tanda im bangko. There are signs nung agyum yung bayaran, kaya kang utang, lawen kaya kang track record, lawen dala rin kaya kang other investments, pila na kang banwang magnegosyo. Kaybat na panita ba idak pautangan, pa-sure da ka pa. Yang nang malyari kaya ka, itang utang mo, may bayaran niya. These are signs. They want to be assured that you will repay them. Kasi that's the central business of a bank. Okay po ito. Okay po ito. Kasi negosyo po yan eh. Ang kayang batas, dapat ating ebidensya. There are signs of the basis of decision making. Pero karas po kayong personal relasyon. Personal na pamiyabi-yabi. Kaya katang pamikakaluguran. Kaya kayong miyasawa. Di ko pong kaluguran. 32nd anniversary daw ngayon Willie. Ang popay Marie. Gozon. Potang malambat na ako miyasawa. Na ano yung kaya kayong tatalnan? Ing malyari bukas. Aliwaway tang dati yung pamiyabe? Nung pila na ko banwang miyabe? O nung mag-birthday na ka man at sinchona, tampilang banwang magpasalamat ka kimbye, binyanim Diyos kaya ka? Sasabihan ng Diyos, ala kong biya tanda kaya kayo. I will not give any sign. No sign will be given. Kasi gawa kang tanda, banta maniwala kami. Give us a sign so that you will be assured, so that you will be sure, we will be stable, at ikang panghawakan. We will be holding on to something concrete. Lord Jesus, give us a sign. But Jesus said, I will not give you a sign. Yung tanda na mo, tandang milyari, kayong milabas, kang Jonas. Yung salita ng Jonas, yung amano ng Jonas, Jonas, migbayo la rin tao Ninive. Oret ang halimbawa na nitang reynang iba't king aliwang bansa, king marayong sulok ng yato, para makiramdam niya kang Solomon. Kayo maniwala, somebody greater than Solomon is here. And somebody greater than Jonas is here. At yun na ako, mantun ko pang tanda. Tandanan niyo po, this is already Luke chapter 11. Dakal ne grasya, dakal ne ebidensya, dakal ne po tanda, dakal ne milagro, depata ni Jesus. Mangyad lapang tanda. But Jesus said, no sign will be given you. Potang alata pong tanda, bala mo, we feel vulnerable. Ala kang panghawakan. You cannot hold on to anything. You are in a sense of a free fall. Bala mo itang mananabo ka, ala kang pikalawatan. Nga na po nitang metong magsalita, Brené Brown, on vulnerability. Nga na, vulnerability is the birthplace of creativity, of possibilities, innovation, and change. Potang when you feel vulnerable, alakan tanda, lulwal, itang atsuke kang kapasidad mo, neng kaya mo panwala na tsuke ka. Ang gyan naman ng Diyos, kayang pamaglugod na kaya ka, ala na yung kasiguraduan, bukas, sasalpantaya ka pa kaya. Neng kain tao, magbayo ya isip, magbayo ya lug, magbayo ya ugali. Pero yung Diyos, manatili ang tapat. Kalugurahan na ka ng Diyos, kalugurahan na ako ng Diyos, not because we have signs. Mantun niya tanda, inginu para lugurahan na katamo, ali, when you love somebody, period. Potang kaluguran may tao,
mantun tanda. O iting mas malalam alugod. To love is to embrace vulnerability. A certain uncertainties and possibilities that you can get hurt. Pwede kang manasakit. Pwede na kalokwan. As a wife, as a husband, as a partner in business, as a good friend, and even as a follower of Christ. Nano po yung amanwan ko, potang alakang pangalawatan, potang ka makasigurado. At ikumisan din ng pengarila po. Deng anak da mga latila pa. Nung makananuyo peragul deng anak yo, makanyan la naman, they gave their best effort. Hanggang agyuda, peparagul do rin anak da, kayang maya paparalan. Pero nga nanining tata, pero among, hanggang peparagul may anak mo, hanggang agyo mo, masanting eskwela, masanting ay alimbawa, pamiyan at sisimba kami. Kapag mo rin makasigurado, magilang maya pa yanak din o kaya magilang malugod ay anak. There's no certainty that these children will grow loving and become good children. Nga na po tang matutunan rin anak mi, iking mi asawa, pangadimila. We only pray that they will become loving and good children even when they grow already. Tamang balo na yung kinabukasan na rin anak yu. O rin apuyo, rin kaluguran nyo. Balo, wala nang tanda. May garal na. Even their own safety and their security. Na yung gagawan tamo. We pray. We believe. And we have faith. We hold on to our faith. Nung ala kang pangalawatan, kalawat ka. Keng kasalpantayanan mo. Nung ala kang kalawatan, have full confidence in experience, full trust. Magtiwala ka keng kaluguran mo, kareng anak mo, at keng Diyos. Turn to prayer. Nga na pinitang prayer expression, push. P-U-S-H. Pray until something happens. Iting kaya katamong kasalpantayanan. Eya mo malalumpakan keng kasuguraduan at inyang ebidensya nune ing relasyon tamo manibatan niya po keng kasalpantayanan, kapanaligan, at panalangin. There are things beyond us. Hanggang nanan mong magplano, hanggang nanan mong tumipon, hanggang nanan mong magsadya, at ingkanda kalatanda, masantingin kinabukasan mo. Pero, sigurado ka. Because there are times, signs will not be enough. We have to base our relationship with God and with one another from faith, full trusting experience of giving yourself even when we become vulnerable and we offer it to God in prayer. Baliw po, nang kay there are transitions in our life. Potang mag-retire ka kayong obra. At timongin, nang kay nakakasigurado kayong obra mo, biglang yung opisina yung mag-cut yung persons. Kinabukasan na mo, ala kang obra. Dakal pong uncertainties ngayon At ikang negosyo, last year, nakasikan, ot ngayon alaya. At ika palang kantin kayong eskwela. O makanano ka man nakitan ngayon O mag-service ka kareng anak kayong eskwela. O itagya kang negosyo mituran niya. Na ano yung kasiguraduan? You only have to believe, have faith, we have to trust, and we have to pray. It will be better. It will be better tomorrow. Kasalpantayanan ng pantunan ng Jesus, king relasyon tamo kaya. Itang maniwala ka ako kaya ka, tiga-tigang ebidensya. And minsan, makanyan po, mas malalam a relasyon. At kasi taong sigurista, anya pakyabayan da mo, uling sigurado kaya. Nya makyabay ko kaya ka, makasigurado ko kaya ka. Pero yung tunay, taong sasalpantaya kayong Diyos, ene mangailangan ebidensya, ene mangailangan pruweba o tanda.
I just want to end with the perspective of how people reckon time. Makanano tayo po lalon ing oras, ing panahon. Kaya ang panahon tangi ni, our time, our modern way of reckoning time is when we look our future is ahead. The future, lalo niya po, ahead. Our past, milabas. Alabasan ko na yan. Ngeni is at the center. Baka niyan tamo po. That is how we reckon time. Our future, kinabukasan, inaharap, milabas, our past, it already happened. Nakalipas. Dinaanan ko na yan. However, in the times of Jesus, in the Jewish culture, baligtad po. Nyatang panahon da, ing oras, lalon de pabaligtad. Makayarap la kayong milabas. Makagulot la keng daratang. It makes sense, isn't it? Kunyari mo, kung nanda ka chisali, nanggewa mo napon. Nanggewa mo napon, architect. Rico, balo mo yung gewa mo napon. Naning schedule mo last week. Naning gewa mo last month. Makanano ko magpasko intan December. Balo mo. Anya karela, arapan da ing milabas. Iyeng tanda ing milabas. Like the sign of Jonah. Pero bukas, balo mo yung malyari bukas? Atin siguro, ating schedule. Ating schedule. Susulat mo yung bukas. Pero makasigurado ka. Ali. We just have to believe. Kanya sabihan nanin Ginoo, ingkaya kang milabas, adelanan, harapan mo, at tatakot ka, peburenda kawari. Kaya milabas sa panahon, may sakit ka, peburenda kawari. That our past is the real sign of God's fidelity to us. And our future we do not know, but we can only believe, we can trust, and we can pray. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kaluguran kong kapatad, migit keng kamulang kalupa daring Hudyo, king panahon ng Jesus, alos etala apapansinan na alang patlod ing tanda babiyan ng Jesus karela kimbusal da. At nga tapong malalangin ngene, Ginu apakibatan misana ingawos mong magbayo kebye. Ginoo, apakibatan mi sana, ingawos mong magbayo kinbiye. Para king Iglesia Katolika, yasanay maging mayayakit at tanda, para ka rin sablang tao, banakit daing nisusundong obra, pamagligtas ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginu apakibatan misana ingawos mong magbayo kingbe. Para ka rin sablang pamuntok ding politika, akit do sana ring tandaning panahon ako kulisa, para king kayalan hostisya, panlipunan, at pante-pante katuliran, para ka rin sabla, ipanalangin taking Ginoo. Gino apakibatan misana ingawos mong magbayo kingbe. Para ka rin daralan kasakitan, karing magalugmok king droga, karing anak kami paimburisan, ing karelang pamangailangan sahop at lugod, pansinanda sana tanggapan, ding karelang kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Gino apakibatan misana ingawos mong magbayo kingbe. Para kaya katangan makatipon keti, akit talas sana at damdaman, ding parala ng tanda ng Diyos kaya katamo, king kalikasan, king biye, king malilyari kaya katamo, king aldoldo tang pamibiyebye, apansin tala naman sana rin tandang pawagatamu, king metong at metong, king kapag nasantamong lugod, kapatawaran, at pamakidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Gino apakibatan misana ingawos mong magbayo kingbe. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan.
Igpaming at yubanwa, ibuklat mo sana ring matami, ading pusumi, at balugbog. Banakit mila ring dakal at tanda, ning kaya kang lugod at alang patugot, apamiwaga, kaya kami. Ayalang patugot mo namang pawaga, at ipayabot king metong at metong. Bankeng king kaya kang yato, maging lalo kaming masanting ayatong, atok nangan mi, at itinganaduan me kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturgia ninyo Eucharistia. Kawaneng malinis impuso ko, o kahong Diyos, o kahong Ginoo. Kawaneng malinis impuso ko, o kahong Diyos, o kahong Ginoo. O Diyos ko, malunos ka kanako. Ulining alam ko pa sa lugod mo. Ulining maragol ang lunos mo. Wasan mo lang akong kasalanan. Kawan meng malinis impuso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kawan meng malinis impuso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Talakatang Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoy, tindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamit ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ibat king sablang biye, abinye mo kaya kami, daraon milareting ayin king kaya kang dangalan. Gawan mo sanang sakramento, ning kaya kaming kaligtasan. Iti aduan me kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, Kaya kaanting mo rin, yat nayo reng pusuyo. makayat nanong king Ginoo, Pasalamatan tayo, ing Diyos, aginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, numan ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos maipaya. King maula ng panahon ning grasya, ing regalo ning kaya kang pamilya, ban makapagbalok kay pilubluban. Dirinan mo keng sikanan, bampa dilisayan ing kaya kaming puso, banasupil mi ing kaya kaming hilig, at kapamilataning niti, malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo ing bibiya mo kaniting lilipas ayato, kabang ding puso mi maglapola, kingalang kupas akapasalamatan. Ulinita, kang beding sablang koro, ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos may upaya. Bignoing banwa, ating labuan, ting kekang ligaya. Hosana, king kakatas, katasan. Duaning daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyar lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan,
kingwaning tinapet pepasalamat siya keka. Piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyin ka na akong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan kingwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis tinggan akong daya. Ing daya nimbayo talanganggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Pagkakanan niya, iting tinapit, utang miminum kami, kaiting kalis, kekang kamatayan, kekami ang papasyan, hanggang aking datang ka, kingkekang ligaya. Hanggang aking datang ka, kingkekang ligaya. Inyang eni gaganakan mi oig paing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kekang tinape ng kaligtasan ating kalis ng kaya kaming kasalpantayanan. Lain mong pasalamatan kaya ka, ipapalyarian mo kaming matampang talakat arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo kingi kaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me oig pa Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa. Florentino kay kaming Arsobispo ding sablang pari. Ading hanggang kapatad ming malugod a susuyo, magobra, sasawp king kay kaming kasalpantayanan, king kay kaming pisamban. Lalong-lalo na kay king Banala Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi, ading sablang mayango abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, sanunse kay kaming esposo, adig sablang apostol at santo, at tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kaya katangan. Isang banay lagyo, datang ke kami, king kayaryan mo, mi pamin kanyelo, etikin yato, at king banwa, mi pamin kanyelo mo. King kakanan ni King Aldo Aldo, ibiyem ke kami, ibiyem ke kami, King Aldo Ngeni, at ipatawad mo ke kami, din sa labi keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala keka
ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupan ni kaya kang pakalulu, para ti kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. Huling kaya kang kayarian, kayapayan, at iligaya manggamang tingalananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan babiya ko kay kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kay kayungan. At kaya kaantin mo rin. Pasyag tamo po, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, amilalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may giting sablang bagye, at pagnasang king tanggapan da ka, dapat ing paulinan ning ngening penandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan mentong keng lubusan, sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani keka. Nakulong ilang, apat na pulong pamanalangin, apat na pulong pamanahimik, ang nangilalaging di pamaglakbening puso, itiyain tagdang panahon, itiyain tagdang kayawsan, muntatamong kingilaming din, karin maragtamong kingamuning panahon, kilala na itulit kabilyan, ginuman tabi ka kingkay kang balayan, balayan. Apat na pulong adoking ilang, apat na pulong pamanalangin, apat na pulong pamanahimik, pamangilala hindi pamaglakbening puso, itiyahin takdang panahon, itiyahin takdang kayawsan. Ating ko pong kakaluguran na tsula kayong ospital ngeni uli ng COVID-19. Adwala pong pamilya, dahil karelang pengari yung pong anak.
Tin mo naman maka-isolation o ning kaya bedala bale. Ikayo man po sigurado kung ating kong kilalang panalangin king COVID-19 na hindi. Ganakantala po at panalangin. Orasyo Imperata. O mapamakaluluwang pong mapagmalasakit at Diyos sa igpami. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban kaniting COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate karin dakal tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at chat may kaya kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ring manuntukan karing bansami at lokal, para king karampatan at kapakanan na ning memalen. Bendisyonan mo ring sablang magkapilit, ban mapupus iting pandemya kimbansami. Ipanalangin mila rin doktor ding narsis at ding seblang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo lang king karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at pamikakatawan. Pasiknangan mo ing karelang pamagtagulaling king sarilida king pamaglingap. Karing masakit, mula paboren, miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila naman detang miyawa na, kumaya plasa ng malagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pakamalan mo kami, okay kami, ingrasya, ning kaya kaming masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap daring sabla. At ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasa ng paulin ning masabal at pamagmalasakit mi. Para karing metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian mo kami king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam ning pamanyaw kayampunan mi, magsaldak kami, magkanlong o kabanal-banalan ang Diyos, indunin Diyos. Emo sana pasiwili nga krismi keka, king kagulangan mi, nunebagkus, ikabus mo kami, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig paming malugod, kapilan man, ka magkulang, king pamamiyemo kaya kami, king pamangailangan mi kimbye. Pasiknangan mo sanang lalo, niting Eucharistia, ing kaya kaming sikanan, king kasalpantayanan mi kaya ka, at idala na kami king kaligtasan. Itinganadon me kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. At bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo ning igpa, puning anak, panimbanal Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone, umeta mong manalig, maniwala, magtiwala king Diyos. Salamat. Salamat, King King Diyos. Ilihing panahon, ilihing karampatan, himalayan mo ibalik yalog keka, at kang Kristong kekang anak iyubog na. O Sacrament, O Solio,